Kongeye kuba ikaze abakunzi b'Ikirura TV1 uyu munsi ni na gatatu itariki 29 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 muri studio rero mukaba muri kumwe na Bigizi Juste ugiye kubagezaho amakuru y'igicamunsi y'uyu munsi kwa gatatu. Amakuru tuza guhera muri Ho Plateau mu mujyi wa Minembwe ndetse n'inkengero zigize uyu mujyi wa Minembwe uko bihagaze aya masaha y'igicamunsi, ndetse turaza gukomereza ku musirikare bivugwa ko yatumwe hano mu mujyi wa Uvira ukomoka mu misozi miremire y'umurenge. Turaza kureba ibye nuko bagenzi be bakomeje kubivuga cyangwa se uko batangiye kwigamba hejuru y'uyu musirikare wa leta ushobora gutumwa hano mu mujyi wa Uvira. Turaza kugera mu mujyi wa Mambasa cyangwa se Imoba aho abenshi bakundaga kwita muri Zura. Turaza kumenya ibyaho ingabo za Zambia zamaze kwigarurira igice kinini cy'ako gace cyangwa se cy'iyo territoire. Turaza n'ubundi kugera muri Nord Kivu naho tuze kurebera hamwe uburyo ingabo za Thomas Rubanga nazo zakomeje guhitana bamwe mu basirikare ba leta iyi Kinshasa. Reka duhera amakuru yacu rero mu misozi miremire y'umurenge uyu munsi muri iki gicamunsi cyangwa se aya masaha ya kumanywa. Dufite saa 7 n'igice ku masaha ya Bijombo ndetse na Minembwe. Abaturage baracameze neza, bameze neza nta kibazo. Gusa mu ijoro ryo kwa mbere buca ara kabiri hari igitero cyaje hano ku Monyi. Ico twacita ko ari igitero ariko kandi ko ari ubujura. Abajura bari baje kwiba inka z'umuturage wa hano witwa Nyakayaya, aho yari afite inka zigera kuri 60 mu rupango rwe. Batangiye kuzikingurira ariko amadubu n'intare baba babateye ijisho. Rero byaje kuba ngombwa ko abo basore baza gutesha aba bajura aya matungo. Izo nka zikaba zaragarutse mu maboko ya benezo, ariko tunabibutse yuko tugize iminsi tubibabwira hano umwanzi yamaze gutsindwa muri Ho Plateau. Asigaye akoresha gusa indege z'intambara ndetse agakoresha n'ubujura. Ubu bujura cyane cyane bwiganjemo abitwa ba Mayimayi, ariko ibijanye n'indege nazo bigakorwa n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kinshasa. Uko niko bimeze muri Minembwe, ariko kandi tunabibutsa yuko abaturage bakomerekejwe n'intambara cyangwa se bakomerekejwe n'indege zidafite abapilote kuwa mbere kugeza ubu ngubu ko baritabwaho. Ariko muri abo bakomeretse harimo umudamu ubabaye cyane. Uyu mudamu rero akaba afite imyaka myinshi yisumbuyeho. Reka dukomeze dutange impore ku baturage bakomeje guhura n'ibyago bitandukanye hano muri Ho Plateau, ariko abandi bagenzi be cyangwa se nawe ubwe aracari ko yitabwaho. Ariko kandi iwe yabashe gukorerwa operation mu gihe byavugwaga yuko hari fragments zabashe kumusigaramo mu mubiri, aho bavuga ko zinjiye mu nda. Rero nizo zikomeje kumubabaza, ariko kandi akaba yarakorewe operation n'abaganga babishinzwe. Ubu ngubu rero akaba ari kwitabwaho. Reka dushimire abaganga bakomeje kwitanga cyane muri Ho Plateau gukora akazi gakomeye kandi bakagakora imiti ari mikeya cyane, ariko kandi bakagakorana ubwitange ndetse n'urukundo, bigatuma abaturage benshi ba Minembwe bitewe n'ibihe bibi twanyuzemo abaturage baba barapfuye ku bwinshi, ariko kandi kuba abaturage bakiriho bahumeka umwuka w'abazima nuko hari abasore bahagaze ku marembo ndetse n'abaganga nabo bahagarara mu bitaro neza cyane, batareba ku mushahara, batareba ku nyungu, batareba ngo uyu ninde, ariko kandi bagenda babikora neza kugeza ubu ngubu. Rero abaturage bose ba Minembwe bakaba bakomeza gushimira ubutabazi bw'aba baganga nabo bakomeje gukora mu gihe barumuna babo n'abakuru babo nabo bahagaze ku marembo kugira ngo babashe guhasha umwanzi. Rero kugeza ubu ngubu Minembwe yose umutekano uragaragara cyangwa se haracara agahenge. Kugeza ubu ngubu indege ntabwo zirongera wenda gukora amabara muri Minembwe, kuko n'ubundi ziba ziteye impungenge isaha iyo ariyo yose yuko zishobora kugaba ibitero byazo hano muri Minembwe. Rero uko niko Minembwe kugeza aya masaha y'aka kanya niko bigihagaze. Reka duhite twinjira cyangwa se tugera mu mujyi wa Uvira naho twumve uko bimeze cyangwa se uko byifashe. Tena nini banafanya bandugu? Tena nini hii sura ni zile tu. Tena banaleta humu ndani. Mwone kama hii vita iko saa vile ni kabumbu bako anapase kila mtu. Bajene mumwangalie bien. Uyu nta wundi bavugaga ni umukoloneli w'umunyamurenge cyangwa se uvuka muri Ho Plateau bashaka gutuma hano muri Uvira. Rero abangaba ni muri babandi kandi baherutse kwanga undi mu generale hano muri Uvira, batangiye kera kwivovotera uyu musirikare mu gihe ataragezwa kuri tere
ndetse hari n'abanga bakivuga yuko wenda ashobora kuba akiri amakuru gusa asanzwe ariko kandi wenda ataraba uwo gutumwa ahangaha gusa. Uyu musirikare kera aramutse atumwe hano abenshi batangiye kumwanga ataraza, batangiye kumwanga bataramubona, batangiye kumva gusa imirindi ye batangira kumwanga. Rero ntawuzi ikizakurikira mu gihe aba basirikare bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwangwa hirya no hino, nubwo bavuga ngo bakorera leta mu by'ukuri, ariko hari ibice byinshi badashobora kwidegemza, babibamo bakabibamo nk'abashitsi, ugasanga nabo bafite ubwoba, cyane cyane ubwoba baba bafite ni uguhera ku babarinda. Ababarinda baba bazi ko isaha n'isaha, umunota n'umunota bashobora kubahitana bakoresheje ifaranga, bakoresheje cyangwa se ubwabo gusa, bitewe n'urwango babanze, kuko ntibabashaka amasura y'abatutsi muri iki gisirikare cya leta ya Kinshasa, kubera ko niko leta yabareze. Leta ya Kinshasa niko yabaforumye, yabigishije kwanga abo bakorana, yabigishije kwanga abo babana, ibigisha kwanga abo basangiye igihugu. Rero ni nayo mpamvu bagenda bivovotera rimwe na rimwe ibikorwa nk'ibi ngibi leta ya Kinshasa iba yakoze, mu gihe iteganya gutuma umusirikare wabo, ahubwo ugasanga insore n'abandi mabandi nibo bakomeje kwanga abo basirikare. Reka rero twumve n'ubundi Lawrence Kanyuka mu ijambo yavuze kubijanye n'ibitero cyangwa se kubijanye n'amasezerano leta ya Kinshasa igenda isinyana na AFC M23 twirwaneho, ariko bikarangira itaje kuyashira mu ngiro. Mise à jour du mardi 28 avril 2026 sur la guerre imposée par le régime de Kinshasa. Ku ntambara twashoweho na leta ya En Kinshasa date du 17 avril 2026, ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 i Monstre hariya mu Busuwisi, en Confédération Suisse, le régime de Kinshasa s'était formellement engagé à procéder dans un délai de 10 jours à la libération des prisonniers de l'AFC M23 ainsi que de tous les civils arbitrairement arrêtés et assimilés aux membres de notre mouvement. ati mu itariki 10 gusa leta ya Kinshasa yari yemeye kuba yahise irekura imfungwa zacu ndetse n'abandi basivile bo ku ruhande rwacu rwo bavandimwe bacu bafunzwe bazira politiki mbe ya Kinshasa. Tariko kugeza uyu munsi wa none izo mfungwa ntabwo zirafungurwa, kandi iminsi leta ya Kinshasa yari yemeye kuba yarekuye izi mfungwa ntirigera ibikora. À ce jour, mardi 28 avril 2026, ce délai est expiré et aucun prisonnier n'est libéré. Ce refus manifeste de Kinshasa d'honorer sa signature constitue un affront aux efforts inlassables des dirigeants régionaux et des partenaires internationaux, ainsi qu'une preuve supplémentaire de la duplicité politique qui caractérise ce régime. Yego. Ati kuva ku itariki ku munsi w'ejo ahari na kabiri, ati kuva ku munsi w'ejo na kabiri itariki zari zarangiye. Rero twategereje yuko leta ya Kinshasa yashira mu ngiro ibyo yiyemeje, yabasha kuturekurira bamwe mu baturage bacu. Tariko kandi turahamagarira amahanga yara ahari mu gihe twasinyaga aya masezerano, harimo Amerika, harimo Union Africaine, harimo na Togo, abo bose ndetse na Katari na delegation y'Ubusuwisi, abo bose baraho ngaho. Rero turahamagarira abo bose guhubaza Kinshasa impamvu idashaka gushira mu ngiro ibyo yiyemereye cyangwa se ibyo yashizeho umukono. Ni iyihe mpamvu yatuma leta ya Kinshasa yageze uyu munota wa none itarashira mu ngiro ibyo yiyemeye? Rero twebwe twakomeje ino message munsi yaje gusoza avuga yuko mu by'ukuri bo bahagaze neza, kandi leta ya Kinshasa nidashira mu bikorwa ibo bazakomeza kurindira abaturage umutekano n'ibyabo. Yaje no gutanga mpore ku baturage bagize ibyago, abana babo bakomeretse hano za Kavumu biturikirijeho igisasu. Aza kuvuga yuko bari abana bagera nko muri 5, umwe yarapfuye isaha hasiga ubuzima, abandi 4 barakomereka. Reka tuze gukomeza n'ubundi na message ivuga yuko igisirikare cha Thomas Lubanga cyangwa se inyeshamba za Thomas Lubanga nazo zikomeje guhondagura igisirikare cha leta ya Kinshasa. Wandugu wapenzi, tunaenda kuwasalimu pale popote muko, na
tufat mbele yenu hapa ni Major Adolphe Winga, porte-parole militaire ya Force pour la Révolution. Ati jewe ndi Major Winga tunajulisha kama kabando umuvugizi w'igisirikare la Révolution populaire. Cha Révolution populaire. Répondre na nguvu za juu sana. Ati twasubije n'imbaraga zikomeye cyane ku bushotozi ambaye Lieutenant Jules Ngungu iko na yafanya kwa radio yake ambayo tunaita RTF. Anataka kuonesha na opinion publique ya kama 6 FRP hatuna nguvu, ya kama tulipigiwa eke kwa sasa hakuna chama cha Tomar kwa FRP. Lakini ukweli ambaye inabidi nyinyi mjue ni ya kama ndani ya option offensive ambaye FRP ikalase katika usiku ya leo le 28 avril 2026 hapa kwa rejima ya Pimbo kwa territoire ya Njugu 6 FRP tukapiga jeshi ya Kongo wakakimbia hapa kwa defense yao ya Pimbo tukawademontre kapasite na force yetu ya nguvu sana wakaacha mavifaa mavitu za mingi sana kwa hivyo bila ile mapambano tunasema ni nini plus ya 60 wa FARDC wakafariki ndani ya hii mapambano. Ati FARDC 60 twarabahitanye ya 60 fizi yani sira type AK-47 imbunda tukachukua pia plus ya 5 mortier type 60 mm tukachukua pia ma risasi za mingi sana na mavifaa mbalimbali za vita bila kusahau hata jeep na vitu zingine. Kwa hivyo message ya nguvu sana ambayo tunataka tu lete na forces armées ya République démocratique du Congo yani wa FARDC ni nini? Waache immediatement tu attaquer kwa position zetu. Kama sivyo sisi Force pour la Révolution populaire tutaendelesha ile option offensive kwa maposition zao zote hapa kwa territoire za Njugu na pahali pengine. Message ya pili ambayo tunataka leta kwa population yetu hapa ya territoire ya Njugu nini? Wasijiache kukue manipule kwani revolution imekwisha ingia hapa kwetu na wakati muda ni kuyaprofite hivi sisi na nyinyi wote tulete mabadiliko katika province yetu. Yego arakoze cyane. Uyu nguyu niwe muvugizi w'igisirikare cyangwa se w'inyeshamba za Thomas Rubanga muri territoire ya Njugu. Rero aha niho imirwano yarayibereye mu gace kitwa Mpimbo. Aha Mpimbo rero ngo baje gutera ingabo za leta ya Kinshasa mu gihe ngo zakomezaga kumanipira abaturage zikomeza kubica. Baje guhitanamo abasirikare basaga 60 n'imbunda zabo. Mwumvishe ko harimo n'izindi za mortier. Izo mortier n'andi moko y'imbunda zikomeye zinini za Musada. Izo jewe ibijanye n'imbunda sinazimenya, ariko kandi izo n'imbunda n'amoko y'imbunda nishi zitandukanye bagiye bafata cyangwa se bambuye igisirikare ca leta ya Kinshasa. Mwumvise yuko Kinshasa iragwaye. Nukuvuga muri Katanga hari umutwe, za Ituri hari umutwe, ino za Beni nuko niko bameze. Mwigeze kumva na za Kinshasa hariho indi mitwe nubwo ubungubu usa naho watangiye kugenda urangira. Rero nukuvuga ngo Kinshasa muzukuri irarwaye iraremze. Rero ayo niyo makuru twari tubafitiye muri aka kanya cyangwa se muri iki gicamunsi, na hani mugoroba tukaza kubabwira idonido y'amakuru y'uyu munsi. Reka tuze kubasirigiraho na karirimbo muze gutegera. Kubita umujinga, kubita utababarira, kubita hamba senya matope, senya honda gasia, honda pasua adui shwanyuza twigwane ho yacu honda abasore b'amahoro honda abikore isezerano honda mutababarira gwose muhonde emerdi biguma niko muhagaze ingabo z'amahoro umuco n'umurava intwari zacu
nagira honyora akagara cyane umuzi w'ibibirimbura uwamacakubiriranura baruhugwinda kuraho abinda ndende fyagia abadede vose korobayo kwikwaneho yacu muhonde abasore b'amahoro muhonde abikoreye isezerano muhonde mutababarira rwose muhonde MRDP guma niko muhagaze ingabo z'amahoro umucyo n'umuraba intwari zacu Kachane intare namadubu murandura inzigo mumizi n'imiganda mutange umutekano iwanyu.